time this di fugla hat an fan noni li kedo la ke hawar ke hat itin nong hat LSC FSLC LSC mai phu a hem vidala ni tum dak pini na khawna ga lam theke la pen lo narang ni pen kaching ki ke than ni phani tum nang ri lo la sin ni le la li phan ke ching si ka ji pon di la ke non lam ke thang club arong ke do hurapot ni nan alang ni pran ko sa be lang so long Sainik School KBG putak sini lihat dalang lihat keceng si ajpon por laso putak Sainik School kuan kimima kuan keng nama lang lihat kecedon mah kita dema laso putak ini tum ala ni balang lihat ajpon ni por laselang lihat alam tele keceng si alam tele ajpon itu na Sainik School Kalau lang ratu dan kena tu pada di kalau nampak je lo. Sainik School putak lambang ke son hello di tu bangke Economic hektik, economic hektik kelam bangla pulau. Ini tu ke long lidu pik betul tali. Nama long lidu ulang kusi kami hari. Ini tu ke bulan tiga jitang jadi mati lang long lidu. Asal long siap konon ciri paru po. Ana long lisi Sainik School pan kipitu lang po bangke ini tu mak tu ini si long lidu. Jadi dak itu ngecoplan sudah masuk saja macam ni. Asal long le dia long set pos Sainik School pun tak putih. Abang long le ke mo sini long le tapi celong le mati lagi. Asal long le ke dam gitu. Oke itu ke lah saya itu pensi lah coba pensi lah so sampai pensi so suci pada itu mati di. Asal lah long le jangan saya aku pang kubon pujan lagi itu amonon dia kai bang dia kaktiku sangat poli. Asal lah sila so posin itu lagi long le bang dia ke jauh pire na anu kualam lah. Nah long le ke jauh sih kita dua mati di. Sainik School bang ke ali pantong tu ni kami ni lah bang ke akhiram betul long le bang pire man kok po. Sainik School bang kan makan kilang sot si tuan bang ni dalam itu tilah hari. Sita me itu bang ke primary school mon ke do ta penang anak primary school do. Asal primary school bang kai kita arpong rak bang teknologi, kalau kita sambung rak bang teknologi, tapi son sih yo. Nada hal yang si jelang pemika ra rona teng pen teacher tu kan kado pen pami pen jong si jeklem bukan ke la le dukok pusdan me itu make le teknologi asan nata tek seri. Asan sini itu matara asan aja. Asan itu make cidon tu tek. lah Sainik School putak Sainik School putak. Kod itu dam thing nang non tribal atung ke long le nam long le laso putak Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma Hemasor ini ki bhujan tang le karbing anglong long le ciri kyap nam det laso putak ang le ning pilih puji Ini banget long le lah ini. Sida kajuka long lap lo. Long lap lo plus kami potas kita si long long putak kali lah ini. Nili son bangke. Sida long le kajuang long le pulutan ke lagi $60 long le. $60 dia long le bangke lagi pulutin tan non tribal tumpang bangke long le jor long le. Akhir tang sih dulu lagi. Sasa long le jong si kijor lo pulutan ke lagi kijor kumane jong si kijor dun pulutan kijor bangkar cash tu lo. Kelang bangkar cash tu lo. Depan si strictly do jadi strictly prohibited there makanya long kijor ke bangke. Litum tribal hejan pulutan lagi kelang le. Asida me non tribal atau bang pulutan ke lagi pulutin ta long le kijor le. Bason si la $60 long ta tok dak lo. $60 dia bangke long le bang pan jolong le polam bangke. Tapi bang ala le kinam je tumta pena tum je kini si bang nam hai he. Sita nan bangke tu je pusia ke jo si pire do mati. Bukan je thane lo Sainik School pan ta tu ke jo si pire do mati hai. Ela pusan bangke itu $60 pansi la ke kapati long lo. $60 ha war pansi made koson ho kapang dulu, $60 sih free lah. Absen tak kalau le free ba, $60 free kala, ini tu le kacau tak apa tak dulu hari. Lamdon long la mau sukti dulu macam hari. Mau po lamdon long ta lagi kerja pun bangke lagi join tu long pi. Join tu long pi kerja pun hotel lagi पिठे बांके चीनी ले हरी इसी टाइम ला लोंगले फेला रो न बांका
Lianeson putu mati hade. So lianeson a hut hala so maolo close o along kacet to bangke la sui pidun mane rida kati pidun along sita mela bang so along lege non tribal dum hanki pilong le pusili tumke do kogro pilong le pilong e pusi padu kogro sita mela lianeson bangke la tumke to ondela tum ji to ondela mane non karbi tum chali non karbi putakali hedi non tribal tum phata long le jo no nam no bolam si to onde to sam le kasi ka phang no ke ni tum thang si phang no bon no non sita me jong se rini ki bhuya sarma jong si long le ke nam pulote hala ke jo tum ta chimi te nahi hala nang nam pu pule eli tum kroere nahi pu ali ma di asi pa dili pulo ma di ke nam tum ta kes to lo ke jo tum ta kes do pan si ki stri hormo asi la sang jong si pi jong e pulote mon si ki tum ta long le de bang eli tum pan seksi tum pe nang rai pi pa me long le phelang ke li tum phang ke wok long wok kon tum phang chong tu che ka lin ta bang judat po ko la ba long le ta la posona ron ta tu pikok na pa street pig na ba phang pi long le ko lam bang ke pa street na jase me pet bang ke non tribal bang tribal bang ke long le che ta pin ne no di pela posona la se di la ke chok chi no la hai bang ke la so le school lam sisteme ba kapre la riniki bhoya sorma lam sisteme jong se hok pu jang te ke chok chi Kasih tu kela lah kasih tu nanti dah. Saya sekolah orang kasih dono nelo. Apa yang kela non rini kisah malam kasih dono nelo tu mana. Saya ni sekolah kasih dono nelo. Rini kisah malam setelah hok pet nanti tu kasih.